Kunama-Blue Nation mbumbulu athanda uKhuzani kodwa angamthandi uKhuzani. Bayamthanda, abamthandi. Into yabo i-on and off ngoKhuzani. Laba bantu yibo abenza uKhuzani adelelwe, xhashazwe, khulunywe noma yini egameni likaKhuzani, bevumela izitha zizongena egameni likaKhuzani. Lama-Blue Nation azenza ama-Blue Nation ilawo ukuthi uma abantu bethi bavikela uKhuzani, whether iko-TikTok, iko-Facebook, nanoma yiphi indlela, besukume bephakame bethi kwa-Blue Nation asiyenzi lento, siyahlonipha, nhlamba nje ayifuneki. Hawu, nhlamba ayifuneki, siyahlonipha. Bona abantu mabekhuluma bayamhlonipha noKhuzani. Alabasta noMgibe nabanye oqiniseka bebemhlonipha noma yes. Beyazi uKhuzani ukuthi ayikho into ayihlanganisana nabo umculi bona bangama-TikTokers. Ndiwade bemyocanga khona bemsukela kenze lutho. Kungekho nento abarifeya kuyona. Vele bemsukela ngenhlamba. Oqiniseka beze bembize ngey'tabane. Ngoba ngazi iy'tabane zenzala emhlabeni. Umuntu makuthiwa uyadelela abizwe ngesitabane. Amdelela azathi iy'tabane zakwaMpungose. Ebese kuthi uma ephakama ama-Blue Nation, qhamuke la lemfece lesingayazi ukuthi yayilandela obani. Bapha abaculi. Because kuyakhombisa kunemfece esanda kufika la eyayilandela abaculi asebashona abantu sebashona or eseyalandela amaqhawe ayephuphile. Base bayawela beza ngapha. Shuthi uKhuzani ayisamnyanya isesengale lapho ebuya khona. Noma imthanda kodwa imthanda uhalf or ngaphansi ka-50%. Kodwa bazolwa impi ngaphakathi. Kube nama-Blue Nation ukuthi makwenzeka into athatha izinto la ayikhipha zisekwa-Red Nation. Yoshawa umuntu waka-Blue ofeva uKhuzani. Amambuka, amaxoki. Ngoba bafuna ukuthi kuthiwa yibo abantu abaseqhulwini. Yibo abantu abenza kahle. Bafuna kugqame bona ko-Facebook, bafuna kugqame bona ko-TikTok. Bahosta ama-live, bafuna kube yibo. Uma omunye ethi uyenza sekuyinkinga. Akhiphe indaba. Manje lawo ma-Blue Nation lawo ayanginyanyisa. Ayangiceka ngempela. Ayangidina. Ngoba yiwo ladlisa uKhuzani. Yiwo lama-Blue Nation futhi ayelela uKhuzani bemhudula ngenhlamba 2022, 2023 nango-2021 ekhona eKhamsini. Ayamazi uKhuzani ukuthi unethanda elingakanani. Uwenzeleni uMaskandi? Futhi yini le uKhuzani aseyizuzile ngomculo wakhe? Avimba abantu ukuthi hayi ngakhuluma kanje, ngingenzi kanje makudefend uKhuzani. Yiwo laba Blue Nation ayifake abevulela amanzi endlini. Ebese kube lama-Blue Nation asabayo angathi afaka indaba lalivalo makumele akhomela uKhuzani isidingo masikhona. Angazi yini kwenzakalani. Laba abantu badefenda ngisho into engekho. Badefenda iqhawe lapho lishaya umuntu ngempama. Badefenda iqhawe labo lilaxaza isiginci kwimpucuzeko 2019. Badefenda iqhawe labo limemeza lithi khuphula isound ngizondiza ngifike lapho mana wo lenza yonke lonto iqhawe lakho balidefenda. Badefenda iqhawe labo lithe fuck off belidefende bethi makhuluma shutha wena umlandeli. La abantu bathatha yonke ipain ebekwe iqhawe labo. Manje ke ama-Blue Nation akhona kanjani kanti? Yiwo futhi lawo ma-Blue Nation lawo athola edlala imculo kakhulu abanye abaculi
ingafocusile kuKhuzani. Amavidiyo ama-check uyabona ukuthi la kuKhuzani kwakufuna le umbrella i-safety kahle kahle akathandwa style uKhuzani uyashendezwa. So yonke lento le siyayibona, sithule siyayibuka, kodwa kombulala kwenu uKhuzani ngokuthi nenza ukuthi namthanda ngelinye ilanga yonibangela inkinga. Kumele likhethe ngempela ukuthi ikuphi elifuna ukukwenza, ikuphi lapho elifuna ukuya khona ngendlela elandela ngayo uKhuzani, ngoba ngale kuvalwa amehlo bese kulandela lo mbanga kaKhuzani. Akubhekwe into errong ezomthandeni, yonke bayayithanda kushathi ubhede kanjani. Ngalo sikhathi uKhuzani uzama ukwenza kahle ngayo yonke indlela, kodwa sekukhuluma bona, hayi neqhawe kumele lingaphenduli la ku-Facebook namanje neqhawe nalo. Hawu, naba abantu nithanda bani kanti? Kusabeleka ibhakala leyo ndawo abantu abazenza umthandi kaKhuzani bebengamthandi.